Okunuka abatura ba wode yansasi n'abakorwa omugomboro ya Kichenche muri Banda bagitiri hamwe okukora orutindo aha mugyero gw'Ekyambu. Orutindo rukozirwe n'orw'ebiti kandi omu kurukora begisirweho abebembezi babo. Abatakabona bashikira aha bariyemba kirize emiti twashemerwa munonga habwe nkwatanise rya konka itwe nk'abebembezi twine ekizibu akuba buri mwaka nituba nitukora orutindo. Orutindo kurugirira abatura nirukyeka omu bwire bw'enjura ahabw'okuba omugyero ogu nigwijura guboga habaho okucumbagira omu by'entambura. Nituyire nikuteganisa abataka b'omwanya ogu kandi omunanka omuhanda ogu nigukira kuterana Kichenche hamwe na municipality Ibanda. Nituteganisa ntutaho emiti negenda mano orutindo turimanya ebintu turukora konka gavumenti yanebasa kutubwira nti tukonde ekatukora orutindo rw'okuhurira because nturukora tutwarwa amizi tutwarwa amizi mwene nkito y'egombora na district nico tukubaza kutwanga kukora burungi bwansi nitwe tukora ki ekyo kureberaho hati minisita ninga president nokwiza kurabaha so one ninshaba ngu abantu mwene abaturikirize at least omburu kwezi ninga buru wiki tutungoro na kurumwe tugire burungi bwansi. Gashakwa Timothy Mushabe.